dagsen nga dusa di nilag-am na krus ana dagsen inbaklay na kay bantay Golgotha ilansada basbaso kay amin inkaruna makaroon na inipturan na utut kinsana intured na nasugat when nagayus di darana para lang kanya ken para ken ka when ni Jesus jay krus inted na tibiyag na imakin sa kanan inlansada amin dagitoy naramid na ditoy daga gaputi kasta launay nga ayat na when Jesus idinlansana awan basbaso na datayot nagbaso nga rumbeng kuma nga madusa nga minpatay ti Dios Ama kenukuanan ti dusa ngay baklay tay kuma when basol mo basol tay amin in karuna when ni Jesus jay krus inted na tibiyag na imakin sa kanan inlansada amin dagitoy naramid na ditoy daga gaputi kasta launay ayat na
Dagito'y naramit na, dito'y dagang gaputi kasta launay na ayat na. Gaputi kasta launay na ayat na. Gaputi kasta launay